tapu. Makahira ini. Mareira kaprakia. Katuka matera prakia tata. Ekuria mongamahi edemahi tata dinia. Mareira kahike uria tata dikaluka tamata. Tadi nei, kui nei. Iraro i te tuenui o te tātai ware, a tamani o te awato. Te marae tapu kei waho, ororo te rana. Ko te maunga tapu, o rua ine. Me te awa e re ana, ororo. Me te ia tuna ki a hotau, piki mai, hake mai. Mai mai he mai ora. Gari dia ki mai a tātu kako. Ko mai tō maha, ko makoe tō e koutou te kaina. Me ngā mea kei una iau mātou. Tuku nātu rātou kia haere tahi. Me kia, a popai rātou. Matai rātou ki te wai o ki oki ngā pūmau. Te aroa o ka tātou whiu. Nā reira, me kia koea mā rātou. Taha, te hunga kahura. Ka he kei o kia tātou. Kia koutou mā mātua. Mā huia mā broa. Mā wānau mā tamari hine. Familia tiga koutou, piki mai kapu. Ka koutou, aha. Ki te tai mai, te mātaki taki, kia koutou tamari. Tēnā pia koe nei te tai matuatahi, ka ki te koutou ia koutou tamari. Ka whai. O te tumanako kia tiro mi haru mai koutou. Ka mihi atu hoki ki ngā kai whiri. Kia koe whiti. Linda, me ake, tēnā koutou, ngā kai whiri ko te ahi ahi nei. E hara tēnā i te mahi tūna kuhea nei, e wātau. Engari, ko tuka kia koutou i tēnei wā. Nā reira, te mini kamakutika ki ngā tamariki nei, ki ngā mahi, I mahi e rātou, a kia siti mai e koutou, i a rātou manu. Nā reira, ka tino konei, ka tuku nātu, i a rātou, e roto i a rātou waiata, i a rātou whaka. A whakamārama tama pia, e roto i tini ngaro o rātou. Nā reira, ko mutu tēnā, ka tukua, te tahi o ngā tauira, Haka paura mana e whanui ake a kai mahi o tēnei roku whare. Nā reira, tēnā koutou, tēnā tātu katoa. Haere mai, Jerome. Ana ko Jerome, kauna tēnei. Oia te tahi o ngā whiriwhene o tēnei tau. Mana he whakamara māke a kai mahi, a kai tangi, a kai ako. E nā awatanga katoa e whāna ki tēnei whare. Nā reira, tēnā koutou, Jerome. Ka whai kore tātu ingaroa. Maugāro i rungi te whenua, i whaharo pai kuna tangata. Ti hei wena. Te mahi here. Ka ki mākoro mā, ka matua, ngā hoa. O tēnei kura, e mai haru mai ki tēnei morai kuro o te rangi. I ngā pai whiriwhiri. I tui atu ki a kura. O tō awhina. I ngā koutou. I te moku whai ake mai. O ngā tukāwhi mātia. O ngā whai ahi o tēnei moku. E te mātāua. Sing rea patu. Raua kua hamuhane ki a kati.
Mai ta pin ma te a
Hare has no new shield. This is the shield that the boys are competing for in the haka competition. So on stage there, the young men, they did the haka skateboard. There'll be other classes coming through in the different houses schools. But that's the trophy that they are performing for. Over here, hanging on the wall is that's a time of the best tire. So these are the three trophies that these four groups will be performing for. Best tire, action song, probably saw at least a half an hour working on stage here. Hey, Muriora, the new Protani, Gloria Lumarawa, Lorena Pa, and Naki. Murua, Kiwi, with Toy Mike, Kene Kura, Otopola, No Moi, Mare Moi, Pakato Moi. Kiwi, with Toy Mike, Kitoko, Hopi, Kokaka, Tene Yaki, Big Moi, Here to introduce the next house, Fiddle, Cheetahs, Mike Ransfield, Tarasa, Brandon Fiddle, Mike Ransfield, Lady Tom Koya, Lady Shannon Puck, the Haka Koyas, Corey Miller, the house captain is Quentin Gorda, Oleda, Fana, Lena Koto,
Guys, This is a very beautiful. guys, Yes, we wait here for now. it's fantastic. Henry and I is going to say this. First time you see your young fellow perform on stage. Your grandparents will be the first time you see me. And I hope that you don't go away not feeling pleasant about what you see on stage, because these young men really enjoy putting on what they're doing. They're, at the moment, the guitar on the back there broke the string and it's going flat. They're right, they're coming right. And, but all these young fellows, this is probably the first time for them too in front of a crowd. And so how you appreciate them, they will.
Kia ora mai tātou. Ka mihi anō ki ngā mātua me koro ngā kuima. Me te tūmanako ki a pai tō koutou nō i konei i tēnei rā. Ngā reira kei te mihi. Ko te rōpu e heke iho nei, ko rongo mā tāne, te atua o rangi Māori, te atua o te mahi whenua. O reira, ko Baumata Kātia, rawa ko Brandon Tukapua, ngā kai hautu. Ko Brandon Tukapua, rawa ko Mark Ransfield, ngā kai rapu. Ko Clay Anderson, te kai o te rōpu nei. Nō reira, unua te whaki o Rongo mā tāne.
Kia ora koutou. He mihi tuatahi kia koutou ngā whānau whānui. We've arrived today to see the junior house comps for Hatu Paora 1994. I was told, being the last presenter, that you had to be short and sweet, so I said I could live with that. So tonight we have, as Kai, we have John Tiati, we have tutors Tio Taiki, Mark Te Whare and Hoani Ponga. The guitarists, we have Mark Te Whare and Tio Taiki. So without further ado, these guys are pretty nervous, eh? So, just scary. So, without further ado, Tomai Te Paki Paki mo Whare o Tangaroa!
Anna Ruth Phillips.
Karen Mareikura. John Piaiti.
Ngāti Tangaroa. I'd just like to say thank you to everyone who took with us. And to the house leaders, kia ora koutou katoa. And I'm from Wellington. I tried Aotearoa on the East Coast. I came to Aotearoa for education in Māori and also in Pākehā, and that's all. Kia ora John Pinocchio. Shannon, haere mai. Kia ora tātou. I'm from Aston, and my tribe is Ngāti Kuhuru. I'd like to thank for coming today. It's been a great day, and hopefully I'll see you next year. And thanks to all the helpers, and especially to Mark Bransfield. We helped out Ngāti Whiro House. Well, that's all I have to say. Thanks. Kia ora Shannon Paku, Ngāti Kahungune. Eri whare, haere mai. Kia ora. My name is Eddie Whare, I come from Hastings. And my tribe is Tuoi. I'd like to thank the house captain, especially the town crew. I'd like to thank the house performers, especially because how they helped us through our house practice. Why I came to Aotearoa is for education, and my mum told me to. That's about it. Eri whare, the alien from Tūhoe, Blair Anderson. My name is Blair Anderson. I come from Taranaki. From a real big place called Pātia. I'd just like to thank my house, Rongo, tutors, friend Brandon, what they done for our house. Thanks. Corey Miller, haere mai Corey. Kia ora. My name is Corey. I come from Masterton, and my tribe is Ngāti Kahungune. And I'd like to thank Mark Bransfield for taking his time out to train us, and I'd like to thank you for coming. Was Mark a good tutor, Corey? Oh, yeah. Why was he good? You can tell the truth. Okay, we need the house tutors to come up too. Come on up, Mark and Joe and Opa Paki. Ke tā koutou, a tātou
mō puna, ka mariki. Ki taku te kiro I tēnei tau. I better go to English. I think they're better this year than all the years that I've been coming down. I hope you Now Linda's sitting over there nice and quiet. She's busting to have a say. Nā reira ka hoatu kia pēno ki e Linda. Linda, mohio nau e tamaiti tau ke konei. First off, why did you send your son here? My husband is an old boy here at Hatapawa. Oh, well, that must be a good reason. And sure, Linda, you might be going to say a few words now. Kia ora no tata katoa. Ki tō tata e tumuaki o tēnei kaiti. Pāche ke tēnā koe. I used to judge competition with te maramatanga o Kotaritanga. I have judged in the regionals in Waikanae for quite a few years now, and I have also judged in the national held at Manuariki in Taumaranui. And to judge a calibre like this, ngā tamatoa, e tino paira wātu. It is very hard. And I'd like to see ngā tamatoa tēnei kura to compete against other groups throughout the country. Our rangatahi throughout this country in our culture, he tino paira watu, he doing our rangatahi. They're wasting their time doing it here. I had judged in Taumaranui in the national competition, and we have had colleges from as far north as Auckland, and the calibre there is very, very excellent. I'd like to see our tamatoa competing against people at the other island of Aotearoa. He tino kairawa o rātau mahi. Nō reira, e te whānau, tēnā koutou, kia ora no tātou katoa. Kia ora mai e te iwi. Anei ngā tohu ko wai ko wini I tēnei rā. Ka tīmata mai I te tuawha. I will start with 4th place, and I might add the points were very close. In the action song section, this was a combination of the action song, the patere, the entry, the exit. That was regarded as our action song section. In 4th place, Tāwhiri Mātea. 3rd place, Rongo Mātāne. 2nd place, Whiro. 1st place, Tangaroa. In the housekeeper, moving on to the haka section, a difference of some 5 or 6 points. Again, we start with the haka again from 4th place. 4th place, Ngāti Whiro. 3rd place, Ngāti Rongo. 2nd place, Tangaroa. 1st place, Tāwhiri Mātea. The housekeeper, Nehana Mātāmua Maikuha.
the kaya section. This must have been one of the most difficult parts to judge because we have three equal second places, but the winner, Iri Whare Papa. But Father Dick promised he's only going to spend a minute. Well, I think the senior students in the school need thanking, and I certainly thank them this day. No reira, ho mai te pake pake ko rātou.